sawikan sareng sani tresna sedurung titiang matur amatur titiang Madedena Mandala Wardana sisi sakit kelas bahasa jagi nayang rasa majeng ring ide sang yang puas sangkan asung kertuaran nugraha ide diragi sareng sami presiden laksana yang menjadi saraswati dengrah ide dani sareng sami menawi ke sampun kuning nyabran rahini sanis cara manis kuat dulu diragi sareng sami laksana yang menjadi ide sang yang ngaji saraswati pinake betaraning pangwer gadi tepisan mana ya ngingatin sejebak keluar ke sekolah semuyup selunglung sebayang takut presiden ngelarang pacentukan penjor lah dulu sani jantan ke dasarin atuh mana suci cuman buat nincapang rasa bakti ajeng ide sama dumogi ngancan ngeriwekas pacentokan sani sekali puji kelaksanayang nyabran rahina saraswati ide dani sareng sami sani dahat muangnya mantah asa punike sambramu wacana sani presiden aturan pinake usana ning atur titiang lunas pengampur antuk kehiwangan titiang dumogi ide dani sareng sami presiden medan titiang sinap antuk para besanti san